A to mjesto bluda, odvratnosti, Sodoma i Gomora, to je, nažalost, mora se reći, Vatikan. U crkvi je homoseksualnost. To je dakle blud muški s muškim, to valjda znate. Ja, to je tako odvratno, to je tako zaposjelo. Sve pore crkvene strukture, vlasti, institucije. Činjenica vam je ovo. Mladi svećenici, nazad, ajmo reći, pa najmanje 15-20 godina od reda su takvi poslati u svećenike. Svaki biskup, što je ređen u zadnje vrijeme, istu tu sklonost ima. Gdje oni uživaju u tome svome, pod navodnicima. Oni uživaju, to će vragovi i to, ja. Zamislite vi, da bi išao prema biskupima i da bi biskup osjetio koliko si poslušan. Ti moraš s njime lipo, ko s kurvom u krevet njegov i mora to ostati tako povjerljivo i ne samo jedno, nego u više navrata. I jedan svećenik Zadarske biskupije kaže, ja sam Hristo jedno. Kad drugi put nisam, počela je kalvarija za me i progon s Puljićem. Želimirom Puljićem splitskim ovim Seronjom. I sad zamisli, Seronja je neki dan po trojicu braće, dvojicu za svećenika, za ovo. To je sve tako sladunjavao ljudima slušati to, oni više ne gledaju ko je taj smrad, oni zaboravljaju ko je taj smrad. Bludnica je Vatikan, bludnica je odavno Vatikan. Ljudi kažu da je Papa Franjo isti taki. Kako on postupa, kako on radi, to je da Bog sačuva.